Braćo i sestre, danas u svakom kutiću gde živi naš narod, jedna misao obuzima ceo narod, a to je da svako svesrdno da dostojnu poštu onima koji na Kosovu padoše za slobodu i nezavisnost naše države i naroda. Deca, odrasli, zdravi i bolesni, bogati i siromašni, od koleba do kraljevskog prestola, sve hita na određeno mesto da napali voštanicu i pokloni se senima kosovskih junaka koji dadoše živote za krš časni i slobodu zlatnu. Danas se navršava 550 godina od dana kada su pali u borbi za pravdu i slobodu našega naroda kosovski junaci i time dali primer kako se treba žrtvovati za narod i otadžbinu. Mi, kao dobri potomci slavnih predaka, skupili smo se iz sviju krajeva naše prostrane domovine da na mestu kosovske bitke odamo dostojnu poštu velikim kosovskim junacima koji padoše za slavu i veličinu našeg naroda i države. Ceo ovaj veličanstveni zbor ima jednu misao, a to je da se pojača i do krajnjih granica rasplanti kult kosovskih junaka. Izvršni odbor za proslavu 550 godišnjice od kosovske bitke presrećan je što je ova proslava ovako sjajno uspela i time se potomstvo na najdostojniji način odužilo senima kosovskih junaka.